Wengeneza wethi impela sibona laphana ku-Max Makhanya njengoba-ke esehleli phana-ke esicongweni-ke phezulu-ke entabeni-ke qenqa wona-ke amatshe-ke njengoba-ke ebhekene ngqo-ke nawo-ke amabutho wakwaZulu esakhulukazi-ke ewubaba-ke umhlongo njengoba-ke imsola ukuthi-ke impela kuba mangaba-ke wemfuna ngempela kakuzomele-ke abhale yona-ke i-email futhi-ke wayohamba-ke ayofika uze wenza-ke isibonelo wathi-ke uKing Bhaka-ke wakwazi ukuthi-ke ambhalele yona-ke i-email futhi waphendula futhi-ke ewagcina-ke esefikile kanti-ke wenganeza ukuthi impela-ke ubese biza-ke impela-ke lokwakuhlangana phana kwamabutho wathi cha impela-ke bokuhlongene phana-ke istokfela nje waphinde futhi-ke wadlulisa kubonga kwakhe-ke enduneni-ke yesizwe-ke sakaMakhanya njengoba-ke behambele-ke wona-ke lwambutho-ke wamabutho lapho ayehlangene khona-ke eyodingida yona-ke indaba kaMax ukuthi cha impela yabona-ke induna-ke uyishayele-ke ihlombe ngokuthi-ke ikwazi ukuba ixoshe bona-ke abizi indaba kanti-ke wenganeza ukuthi impela uphinde wabonga phana-ke inkosi-ke yesizwe-ke samakhanya ukuthi-ke impela-ke ingali entertain-ke lona-ke lolu daba ngoba cha impela-ke yona-ke vele-ke ayihlangene-ke nalo-ke lolu daba kuningi kakuvezela yona-ke le video kodwa bafethu mina ngembuso sithi MTV ngithi nje ake nize nendlebe nginethulele yona-ke le VN kaMax Makhanya-ke ezikhulumela ake nizwele mina uKing Bhaka ungiyalile futhi ngayalela uma ngabe uKing Bhaka engibizile wahlala nami phansi wangiyala wathi Max ungasakhulumi kabi ngesilo esihleze esihlalweni uMisizulu kaZwelithini ngoba mayehlele esihlalweni kusuke kungahleli yena yedwa kodwa kusuke kuhleli namakhosi amembethe amakhosi asalala ngakho ke uma ngabe ukhuluma kabi ngaye noma umthuka usuke ungathuki yena kodwa usuke uthuka amakhosi azothi mayese responda kube buhlungu wathi uKing Bhaka Max ungasakhulumi kabi ngayo ke inkosi uMisizulu ngavuma mina ngathi ngeke ngisakhuluma ngayo uKing Bhaka inkosi yenyanga inkosi leya wena umuntu loyana owenze into engakhele isense ungibizile wanginika iaddress ngagibela mina ngasuka endaweni la bengikhona ngasuka ngagibela ngathatha iflight ngahamba ngaya kuKing Bhaka kwi-address abenginikeze yona ngashona khona wena umuntu ke loyana owenze into engizwayo enengqondo ehlelekile uyabona because bengilongibuza ukuthi labantu abathi bayangifuna yini bangangibizi yindaba bangangibizi banginikeza iaddress why bavele bathi bayangifuna nje uKing Bhaka ke uyenzile into enengqondo wangibiza wanginika iaddress ngahamba ngaya kuye ngingazi ukuthi ungibizelani bengazi mina ukuthi ungibizelani ngahamba ngaya kuye ngoba phela nami ngiyinsizwa ukuthi ungibizelani bengiyobona phambili ngagibela ngaya kuye ngathi whatever kuyobonakala phambili nihlulwa yini ke nina nahlulwa yini ukwenza kanjalo ukuthi ningibize ebese ngoba niyazi ukuthi ngikwi social media obvious manikhipha ivideo ningibiza ninginike iaddress ngizoresponda nahlulwa yini ukwenza kanjalo naku uKing Bhaka ungibizile wakhipha iaddress ngaresponda ngaya ngathatha insizwa sahamba salapha nizibonile insizwa laphana elokhuzeni nizibonile insizwa bengihamba nazo anibonanga ke zonke nibone ezimbili nina kuphela anibonanga zonke ngiphila nezinsizwa mina ungavela uthi uyangifuna nje ayimhlola bo uyabona uKing Bhaka uhlakaniphile uwise iyona ndoda iyona nkosi ke leya uyabona ake ngishayele nje inkosi yakithi kaMakhanya eMbumbulu kanye nesizwe sonke ukuthi lesasizwe sakithi siholwa inkosi ewise inkosi ehlakaniphile awubheke nje inkosi ivele yabona ukuthi ayikho lento inkosi kaMakhanya ayihambi idokfela ivele yabona ukuthi ayikho lento le inkosi kaMakhanya kumele ibizwe isilo ngoba ikhothama esilweni obani laba bayibizayo
inkosi yakithi ibizwa obani? Ibizwa obani? Inkosi yakaMakhanya ayihambi ikhothama nje, ayihambi ikhothama. Inkosi yakaMakhanya ihola ngokuholwa isilo. Manje uzobiza inkosi yakithi ube ubani? Ubani wena obiza inkosi yakithi? Mina ngishayela izandla, angazi ukuthi iziphi izathu mhlambe nazo yona inkosi edala ukuthi ingasi-attend lesa stokfela lesiyana. Kodwa kube isinyathelo esihle kabi lesi inkosi esenzile ukuthi ingasihambi lesa stokfela. Ngoba ngempela ukuba inkosi yakaMakhanya beyiya kulesa stokfela bizobiya kubani? Ngoba inkosi ibusa ngaphansi kombuso kangangezwe lakhe. Uma ngabe inkosi ibizwa inkosi eyibusayo. Inkosi uMakhanya yoya ngamsukwana ibizwa ungangezwe lakhe, ngoba uyena obusa phezukwayo, yona bese ibusa isizwe. Manje obani ke laba abazovele basukeleke umbuso ohlonipheke kangaka, isikhondla sombuso wakaMakhanya kuthiwe badonsa inkosi yaso, manje bayidonsa ngejazi, bafuna ukuyidonsela ezigungwini zezitokfela. Kade nje indaba yalesa stokfela, isigungu setiye lesiyana ebekuthiwa kuhlangenwe ngami. Inkosi yakaMakhanya ingabizelwa mina? Inkosi engaka ebusisizwe esingaka ingabizelwa mina nje? Kuthiwa ibizelwa iTikToker, igama lalo uMax. Kubizwa inkosi yesikhondla sesizwe sakoMakhanya kuthiwe ayo attenda nje indaba kaMax. Nina nina nithatha kancane inkosi yakhe. Aniyiboni inkosi yakaMakhanya nina? Aniyiboni? Mina ngishayela izandla ukuthi ivele yabona inkosi ukuthi phela ifundile. Ifundile inkosi yakaMakhanya. Ayihambi itokfela leya nkosi leya. Inkosi yakaMakhanya iyaqonda ukuthi yobizwa ungangezwe lakhe. Ungangezwe lakhe uyena onelungelo lokukhuluma phezulu kwenkosi yakaMakhanya. Hayi nombani. Hayi amanye amakhosi. Hayi abadidiyeli, hayi induna. Awumagcina nje inkosi yakaMakhanya thi ibizwe umdidiyeli. Inkosi yakaMakhanya, inkosi ibizwe umdidiyeli. Hey nina ningazothatha ama-chance nina. Inkosi yakaMakhanya ize nayo ngempela ikhothamela izwi likaMdidiyeli. Ikhothame inkosi yakithi koMakhanya, ikhothamela ukubizwa umdidiyeli. Azoyi-instructor ukuthi inkosi yakaMakhanya hamba usilandele iTikToker. Hey mama, hey mina ngiyahleka mina, mina ngiyahleka mina, hey. Manje anikameni nibiza inkosi yakaMakhanya ukuthi izo-attend indaba zako TikTok. Imidlalo nithi kunomfana nize niyasho nani nithi umfanyana omncane olusimbuzi. Nibiza inkosi, nibizela umfana enithi umfana weimbuzi. Nibizela mina umfanyana weimbuzi, nibiza inkosi. Hayi bafana hayi. Kuningi nje okuwrong kulento eniyenzayo. Baba uMhlongo, kuningi nje okuwrong baba enikwenzayo. Kuningi nje. Kuningi nje okuwrong. Siphi isithunzi senkosi? Inkosi kumele ibizwe umdidiyeli. Inkosi yakaMakhanya ibizwe umdidiyeli, kuthiwa nje impela inkosi yakaMakhanya ikhothamela izwi likaMdidiyeli, ibizwe umdidiyeli. Ithatha opetrol inkosi yakaMakhanya idrive noma idrivelwe, kuthiwe ikhothamela izwi likaMdidiyeli, iyahamba manje iya la ibizwe khona umdidiyeli. Inkosi nina ningazodlala nini. Inkosi yakaMakhanya ilayithile la. Inkosi yakaMakhanya ihlakaniphile inkosi yakaMakhanya. Ibizelwe iTikToker.
elibizwa ngokuthi umfana weyimbuzi lapha estokfeleni. Ngaphela istokfela lesiyana besingibiza ngomfana weyimbuzi, singibiza ngomfanyana. Kodwa sihlangene ngomfana weyimbuzi, sihlangene ngomfanyana istokfela. Ungizwe emchuno ofika wakhuluma into enengqondo kulesa stokfela. Ungizwe emchuno ofike wa-identify i-problem uqala. Wayeseqhamuka nemibono yokuthi i-problem isolvwe kanjani. Wayesenitshelwa nithembisa. Wathi ungizwe emchuno yekani i-TikToker, thina ama-TikTokers sodila ne-TikToker lethu. Umhlaba wethu loyana waku-TikTok anikho khona nina. Ungizwe emchuno ukhuluma into enengqondo lapha. Uye kuphela umuntu ofike washaya laphayana. Bese ngisalutha ke induna yenkosi uMakhanya ebikhona laphana ngokuthi ixoshe laba bezindaba. Ngiyabuya kuwe wena Nhlaka production. Ngiyabuya kuwe. Sazokushaya impela nje. Ya siyabonga laphana kuyinduna yesizwe saka Makhanya. Siyabonga.